Banyarwanda banyarwandakazi, njyewe ni Claudine Mukashema kuri radiyo televiziyo ubumwe. Uyu munsi ndagarutse nje kubabikira, tuje kubika Padiri Edouard Nkuriye. Padiri Edouard Nkuriye yari mu ntoki. Padiri Edouard Nkuriye ni mwene Rukiratabaro na Uwera. Yavutse mu 1949 Indaro muri komine Kivumu, Prefecture ya Kibuye. Yize seminari nto yo ku Nyundo mbere yo koherezwa kwiga i Roma. Yabaye padiri muri paruwasi ya Gisenyi. Arangije amashuri i Roma, yatahanye doktora muri sociology. Bamuha ubutumwa bwo kuyobora seminari nto ya Nyundo, aho yavuye ahungira muri Congo mu 1994. Yagarutse mu Rwanda maze baramufunga mu 1997 akekwaho ibyaha bya jenoside. Ku wa 18 z'ukwa kane 1998 yakatiwe igihano cyo kwicwa mu rukiko rwa Kibuye, maze ku wa 25 z'ukwa 10 2000 urukiko rw'ubujurire rwa Ruhengeri rumuhindura umwere. Afunguwe umwaka w'ibihumbi 2001 yagiye i Buraya ahamara umwaka. Arongera aragaruka bamugira padiri mukuru wa Nyundo. Abamuzi n'inshuti ze bagiye bamugira inama yo kudasubira mu Rwanda, ariko igihe cyose yabahakaniye ko ataba impunzi mu mahanga, ko ubutumwa bwe buri mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 gacaca zakorewe ku Nyundo zaramutumije, bamushinja uruhare mu bwicanyi bwabereye ku Nyundo. Icyagaragaye ni uko ibyo yaregwaga byose byari bikubiye mu birego urukiko rw'ubujurire rwa Ruhengeri rwari rwaratesheje agaciro. Urubanza rw'uyu mupadiri rwagiye ruvugwaho byinshi cyane. Akarengane yagiriwe, natwe kuri iyi shene yacu radiyo televiziyo ubumwe twakomeje kukavuga. Ubwa nyuma tubivugaho hano kuri radiyo televiziyo ubumwe, twabamenyeshaga ko bamuciye akaguru arwariye mu bitaro i Kabgayi, ariko mu by'ukuri yafungirwaga muri gereza ya Nyakiriba ku Gisenyi. Kubera akarengane n'uburwayi yakomeje kugirirwa, yakunze kuba
kenshi mu bitaro, ariko ntibyamubujije guhora afite morali ku bantu bose bamumenye. Yari umuntu uhorana urugwiro, uhorana icyizere. Tumwifurije kuruhukira mu mahoro, kandi ntabwo duhagarariye hano ku nkuru ivuga akarengane yagiriwe. Abagira ubuhamya kuri uyu mupadiri Edouard Nkuriyenyine, turabasaba kubutugezaho, tukazategura ikiganiro cyihariye ku karengane yagiriwe.